Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka President kari India ka Draupadi Murmu hakala singi ublei kala sam South ki Khusnam Padma Vibhushan Shiphotali ki Padma Bhushan bat san phanyotali ki Padma Shri nagbanta usnam arja arpusan kablalong hagana tantra mandap jong ka Rashtrapati Bhawan ka President hakani singi kalapan ko buram yu Professor David R. Syiemlieh na Meghalaya da ka Khusnam Padma Shri nagbanta ka jingno senyang jong u sya ka Thoh katar bat Pule Puthi hakani singi ladan lang u Vice President kari u Jakdip Dandhar Menteri Rang Baadu kari Narendra Modi, Menteri Kampo Iyang ke Sorkar Pedeng Amit Shah, ki Menteri Sorkar Pedeng bat ki Kenram ki Lundan. Kinong yok Khusnam Padma kinlet ban Aiburam haka National War Memorial, haka arpu kenai terik ya yong arja arpusan. Haka juga puar kinlet jungo ru ya ke Rashtrapati Bhawan bat ke Pradhan Mantri Sangrahalaya. Professor David R. Syiemlieh udai uriu Shampang haka History bat ke Dairiti jong ka Than Chitai Lamingi bat udai ru Chairman Berim jong ka UPSC. Ula Shathong kum Vice Chancellor jong Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh ha Urisau arjar khatway bat yaso kum udkhat jong Union Public Service Commission ha usnam arjar khatar bat ha usnam arjar khatnyo ula Shathong kam kum Chairman ke UPSC kakot baningkong jong Professor Syiemlieh kadai ke British Administration in Meghalaya Policy and Pattern Heritage Publisher New Delhi 1989 Kalapan skam ya kum uriu start ubalapan syong nongrim haka history bat ka culture jong ka jala Meghalaya bat ka Than Chitai Lamingi. Hadian kani labut sa ka Survey of Research in History on Northeast India 1970 to 1990 bat ka kot balapan bet renti bat UJB Bhatta Charji ka early states in Northeast India. Ki kot ki balapan mi dangshan kilong on the age of empire 4 British plans for Northeast India bat layers of history essay Shaphang ki khasi jantia ka jinglum lang ya ki khatnyo tali ki jing Thoh shaphang ka history bat ka culture jong ki khasi jantia jong ka Meghalaya.